Midobi Biase saw the Mediancy Ghana TV aye number 1 channel na ene story a abeka yensa ewo fidiem hase no meraho ewo story we mu pan ebusia se oni oba atena na kodu baby na awarejaye aba na oba atena fidiem hase e kan sembi meraho ewo asem we mu pan nti no kame ho na yekohwe video no emra na yeba meka de nti a story we ama meraho. It's yes, I'm going to video no and so be subscribe now I like and all the commenting so about comments. But you say I no pay then do nam. And no say patch me cruneti. No friend make a me say o friend ma me bona mane say me ne nkula no. Ono de okọ nti me ne nkula no. Yen say no me friend ma me busa ne say na kwabra ne nti na wo kọ na wo kanya me say nkula ne yiwo mu no ne say wale no wagunu dia ne fa ne ble. Abusia was mama me de miniskent me ko meyi me noma be mama ne wa wo de so kodia so be handa mama ne enkura miensa de bia me na me yiska de bia 1.5 me nim de loan na magiagiage me ne tie nyonim se loan na magide ya adwuma sama ese me to muska nyina ma wo fa babo me ba 13 years dua ma ko anfie nyina me nim de ntia wo be ma no gina chi na o ma me eno wo fa no wo hema wo mu fie ne se o magia wale na gina wo wuntimi ganye me se woni me agya wo so ma me no wo fa mo bu se panyu ene wo hema ena e pa me se me mfirifio ne nkura ne nkoda he ti me tena se na me de tu obi eno obi kan se me fa me da mo na mo nka bi mame se me ne nkura ne tu ne koda bontin dia na me hu se me ne nkura mo ha na amaya na me hu oba pe frozen efrem Juliet ukunu de sen kwabena kwaboa enwumi ya metui ona boss anwum no ne papa wo fast mentini yo ne papa enwiaba ne papa enwiaba ene boss anwum no unim nyom ne to bacho da kwabena kwaboa de boss anwum no ye friend is abusuya enti be ma no hia no wen hia na Sofia ache be mfie sen ni Kemba penyin wo 13 years. Nti ushi an yemfa ne say roughly be 14-15 years ni. Why ho ade? Ti de ne besi ama be ma ye ho ade na obeka kire o say me ma pake me niam atu afrifie. Etu so no ma mo nko ma busu afie de ne si ye. Me ni nya issue kitu e binto azen ntoma ni nya ntoma kitu e bi. Nti tawantawa na ye de ade a. Okay, me koye adwuma. Oh, sports. Ti anadwuna me koye adwuma ban no a. Edi betri de na me simi nkobiem. Eno aye no se ada hu nkobiem na me da bi pe ni nye. Ti mi nkobiem nti ona manager ne frɛ sɛ ye je adwuma na ada na ya mo na mane no amfa obi anhye na minister sisters ba ko na koye. Nti na me si kwabra ni papa na frɛ no to na me si papa na frɛ nti yakwa ba. Ti yakwa tweet pa bu hye mo na wo ye adwuma. Oho no se wan nyamadwe se wo pia kwa nti wo hye ma ade san ti ona se me pie ne se me kru ni frɛ me line no na me si tamu ko na be 3 ni e first be fi ti ba na me kru ni me akasakasa ti akasakasa ni mu ano no e se obodua ti obodua na me ko mra obodua sesen wakɔ adwuma ache anase den meletin ti amne na tina no se me fa na ti anase ofre wa no wonya no na na adwen ye ne se bia ne be ma ne hyewo okay ti ba me ko so yo male ni ti se me a ti wona me ka sa akwabra mi ntimi nya santa oba na be ma ne no ko e okay ti wona ka sa mi ntimi nya sa na me ma me mo ba no mbeka se enya hwe wona ni dua na fa so bi anu se oba na ne tina wo sa adwene we de e ma no no ye no da ne dua ti ne wo fa na gi asem no rebu so panyi na gi asem no ta na ni ase to na na fa na akoye otan oba na me no megu ano de na keka no ma ni nyina no de gu fom na ma yedi se ma ase no nti na ma yedi na me hwe no de bi oba sa na wo ye ti wona dru be bi na so be kan asem na me kunu ye se oni enya hwe oba no no na bele hwe nkura ejigilo edi hwe nkura ada na ukunu wanya adwuma pa cha da bi di wana na ogi loan ehwe nkura na san hwe ukunu ka ho ti edu mre bi no ka ase ne ma munya bibia ma me nka na oba yo no na hwe nkura na me mfa ma ade na me ne nya ntina no ma me se ha so waka sa ade ne me asem me nka bi ene we gya bibia ma ne ka me ni be ma eti na se mo wana no fa beto pipe o abedu ake pipe ti me benefit school by pipe no se no ani e de ko na ejana so na akwani bu pipe ne bu ani na obo ni dua se de obu pipe nani ukunu ofa ene bo wo badua se wo bu pipe ani se de obu pipe nani se de nti na fie kura de enkura wo fie na ukunu ofa no ya brante ana se wanyini so 65 65 years de panimu bodua e wo sa kwan ne so
obo duane na misumi fe misumi kotoko se ni bi beta na chi ti mi meta na nso bo dua misumi bo ni duane bi se me ba wale me nya na hwe nyo na me wale me nim de nti a me no we fine na mo te abusua fie ana be ma na abusua fie okay me no ni problem bi ade otan kwa no nya o me wanti wodi abufuo be ye me basa na ma misumi bo ni bi si bo ni no de me ko suma kwan ti ko suma kwan se abusua semti ye nane 15 million chia o se mimi chia mi so nkra mi ensa gumi so de bia mi chop mankola no miniska abambu se de week mi chia 2000 mi chia uku ada be 1000 mi chia Friday su 12 mi blue 2000 kura miniska te de me nyaska we sa de chia we no plasa nkwa so alia do mbe de baba ya no spenyi no bonu jazu be we school ehun no ma mi chia mi nyai o kla kitwa mi kwa mi boss aka we ne minya enti wona mi tisi ezi abusua ni bi asani 15 million ba se yen fa na ndwe na so won fa na ne ze mi mantwia won fa na tin ya Friday ne ko ya nkoto no ni next day so ya nkoto no afele mi ti ase so wo fa ma chi akoda ni dwe na aka che na na se oba o matumi ofie oba wo humi wokunu ankasa wabisa ne se bone be na wo de aye na otu frifie ja mo kan se won so pake oniema bacho mimusano me ma me cross busano ma mi otu busano wasmo wasu wanya me shina because dem wan say aware a be ma ye ho ade mo ye fie de a mpanifo nyina wo ho magensa ma chese no odo wom de na besi ama all of a sudden be ma be sorry oba anya me boni bia mesi matu afrifie nti so pake oniama na tuko eno na mente ase no ya de ya busano ade we come 2 times first one sa no wasisa no makota na mamo abusua bia meka we mi metu ono ne sesa ne nema free he ne kwotena free bia ne yati first abusua fie ho sa kwotena ne mama su mama asifie wo asa ma kwotena no so ena zibie so wasa the same thing so no otu a wonya ba bi ye den ekota mi so me ma no tu enya ba bi nye den enko na me ma me awu papa untimi ne obia eto mo fa me se na sese ntokwa kakra bi ba mo ntamu a owo ba bi otu kwotena na ma me ne wo fa na kanu se ko je oba no yentu no nti watu fie hoda wa watu wadi ka first one ko na ma mo na second one so we yesu wo ko no di ko galamsa asia metisi yesu wepila na meka se wo ankasa nso e se e ono na busua fie na ote na wo ankasa nso watu afiri fie ho no moda wona no na kase mi mfiri wona me ba wa de wunya ntu mfiri fie hoda okay na wabusuafo abisa no bone ade aye no me ma me na ebusa no no wasi wanya mbone bi oniska ntutu ma me so wojeda na mintu wona ne tena wa fa na chida me pa cho da bi mo ware ya won fa na chida because duaba a so obo we obodua se wa fa na chi ti dia na ebema bema no atwe kura to that extent se obebodua nyina so obe na no me ba cho nyina so won se me ne be tena fo jan kura 3 years ni gu mi so ne mo de mama ma de bia nkura no 1.5 mi se twia lo mi twia ha 8 million me twia 12 million kwada ni Friday na se ahomtie wo me na me ble tina me ne ko twempena nti me ne ka bo me ka kire ne ze anti modika akọ first half break na mo course break 3 years no na define na chi ti no no ebusia ne o ka sase na me ka sase no ade transam ka sase na ebusia ne de example anti wo ko ba ye na be ka kire ne se ye jaaye no me fa wachi okay no ga za ho kire we no oni bi mi ana na 3 years mi ana handing kura ne sa ama mbedi de kakula du me mbedi de kakula wojom na mi tontos mbedi de ka e wojom ne mu adi na ma mi yes adi ente no na nanse e be ka asam na ma mi gina so ka say mi ye mistake 3 years ne mu adi ma mi kura mi yensa e na mi yensa no mu de gina so o mo ka sa asam nti ene ma be ma na dwen ne se e bia still wo san fa na chi ada wo fa chen ne bro so ana so the already aho no are ho wo fa chen ne bro so wo de wa na ni mu kunu mi hu kunu photo ne wo fa chen wa na say wo fa chen because me hwe niema egu achi maro achi o za man kan jo za maro achi me hwe niema sorry na ma me 360 na me hwe de enti a cameraman no we me hwe de enti a be ma no wo twekura kai dan o ma me 360 ma me 360 hwe we your friend turumutanka your friend turumutanka 360 no de ma me no enti mbese me hu se de enu ni nti na be ma ni suro se me yiri ni turumuso ne to kakraka hips no adwe de me voice no se someone my 360 mo adwe me technicians no mo adwe chese enu na bia be ma ni hu no ena ma ne yam hyehye no nyi ni za waka bibi sada
on kind na ono mi kuye oni pe bia won kasa wonye ni pe bia wo kasa wo ha adwen na on life se menini nya asema na se abusia ayi ni wo fam ne ma me na konka no wo se isi a me so me frame ku kasa woni meje ya on timi kasa ukunu no on timi kasa ya abusia no ne wo fa no ene ne ma me ne so ma ye stage o mu gina ada ono wase na wono om ntam te sen ma si ni problem no hima no so e hima no so ni problem hima ko edu baby no chese abusia na mimi wo mu ne abusia ne ye baako ha ne fa efriwo na perfect asemi we si na abusia ma hima no so le ya o se chincha mi frifio no pe ma sempa na de ma ye de mi frifi na o se ada de no wa ye na ma ye de wono won ka de ai frifio mabo na busia penyu so busia penyu abo me ba 13 years du o kumi ba no wo hu se ne nana no ono ye sa ade no hima ni problem no fa ni problem so wo se mi ntun frifio ohima ne ye ohima wo kuro ben so o se wo ye edum hima pamperasi wo fan o se edum na obi a wakwa aware ohima ne ye okunu den ni nana okunu nana enti asenka hu ba bia ohima odi ma nanka me ma no pia onana yema se case yese ahwene akra ete empani animu a ebi se yete mpa animu a enka ebi nyira enti se asem asi nanka oba ahema wo fie a menyi ni se enka ese asem ni pia bonten kra enti den na ebema mu ayire pampe ama na duru hasei eno na medwen wa mente ase be ma ni frifie edi bosomesen be 2 months 2 months okoye ofreo uni baby owo nti 2 months ni no okoye okopira de ba fie no tese wa ba fie wa ne ma mo sa na matina me de woda so tie abusuan fie ho me de meto to mo frɛ ka se be ma no de be ma na be fie nti me 96 points na me fie ho na frɛ o cancer twe wa kwanwa ne bra wani ma me ho na frɛ o cancer to bo me nana na oji mi 3 sa no ho na bo na mane ohima no ohima ne ka kire o mo se wo yire no wo ne emma ne ntu frifie o na ne ba ne nana ne ba betene fie o masa mi hemu ya me now na se be ma etu kwan na okopira anaso wa yare a enya ne yire ne hwe no etidie ne besia ma abusuan na kase ne yire ne ntu frifie ho something there bibi wo ho amente ase bibi wo ho amente ase sa onu ukunu dadem be ma na nkasa wa freo Bachon frame. Bacho mo frame fa omonto so mame why be ma na nkasa de on freo 2 months ni ono nkasa se enkura ho te sen se wa nkasa ho te sen Saturday ni kura na oba ho obe mi ani kuro no osuma se me frame kura no madam po ena nkura ni nyane ko baby o mi ane nan no ena nkura no ko no mko ekwachia no bi so so mo nkura ne se eno anu no wan we fi ni timu no kura owie no nene ma me fa do pinsa ko awo mpacho ete sen mame pacho be we ni mame ete sen wo bai case hwehwema so kakra wase no wan kasa watimi ebisa ne se bone ben na wo ba ne de aye no bone ode aye no no pese o chese wakobo afa na chi eno ana o mugina so ubisa wase ne sa na okan apart from so afa na chi wan ka bibia biem na ubisa ne se wo fa na chi bre ben ubisa wase no nde mamusan mame memzo mame nya na so obedi adanse ama ontima memra wa wo hoi because mame na Monday ye ni abre papa wo ba ho akwa hia wo ye dance ni ntia sa wo kentene wo ho na wo di adanse ne ma wo ba no mpacho ho na wo so all right ma menhwe kwabena kwabwa good morning Mr. Kwabwa se bibia bokọ de Nyame adomo na afle. Nyame adome so me ho den. Ya fra me frem poma high Lawson TV na wo wife Juliet aba ha say oni abusua ne se woni mma no entum frifie ho no. Mo no so oni ba bia akọ. Una waware no mfie bebre ede na betena fie ho. Entu otu free ho no mu a enye yie. Ye misa obone a wode ayewo a wo so wontum frifie ho mba cho. Ono oba wo kan afem sei. Me ba cho de ode atom anim e na me ka chiro nti se wo won chiremu bi a be ma ye krado amiti o. Okay. This me chiremu. Oba wale ukuna wado. Utimi film kwatna ba bia atama pe na oba fia beta. Ushima 1 o'clock.
2 no abafi no abeda oso ni ska odi digwa me mo ska mfan digwa ma mo ska ma odi digwa oso ko manfo me se manfo de me garanti ni ono me mpene ma mfa mfo hu ya ne se wo do ni amakọ manfo digwa afi wo kwa de tia no waba afi de wo kwa otumi kudi week otumi kudi 1 week ibi sawa afi na idwanu nti wanya ba bia wo dani ada ikom kuma otwe na ho afa mpra okrum ba otwe mpra okrum ho we know that the car is man. You feel me from the matter. It's 96.3. It's one day it's one on me my pressure more. And it's a made to be now course you me koyaba. Ukuni wa kram you sister na kra. Okoya. You feel my children. Some stuff that you might know where no hold my sport for you man sport in my mind. Academy say me need to me say me catch and some money your sport for. Ultimate sister no. Me me che wono na ni sister ni pi, bi sa so ni ga ni pi, o ba ba ho ma che 2 o'clock. Ibu okra na me nai. Pick up na bi simu mi. Bi sa wa. Ose wadamfo no oba wa no tumi hwim epie 2 o'clock wo satam krampom pabot on fame ho hwim atam ope no aba nti we ya de tena wade afi no fa mo kwaka no mu ntokwa de duabo abro mu nua nti nam sansem sem no ho ne me maame ne me wo fa mo ntokwa maame so adan no kra me pe no na maame pe so de be ma nti nam sa wie yi obi abetena pia ne ntokwa na mama me say entokwa fidi a edan no nkura me ofa bele wansan no de mama ni edan no nle mpa mama ana entokwa si ye abusuafo ba me yigina mu ka asem bo ankasa jutu mi to afam pro me Lawson FM 96. ba o hwem no okunu ti ade ntina me nsan walu nti o te masama na de o na Mr. Akwabo Ampacho ufa kwan paso ene ne abusua kabo mu koye oba yi hu ade eniema wo ye ya wo mpene so na so odin wo ka asema wontie no wa reporting na manabusua for ya we da bi omo ya we ye different from say wo na akoka kire wo mo ebiasi ama okoye recording of phone so ma oba wa wale a wo ton ne ma obe watimi ani be ma bi akohye ba bi ama woni be ma na di nkomo ama be ma ndu akoni krum ade na ade wa akochia na busua for itimi nam so manso nti oya manso adwuma no kwabra asema aka kire me no wo meme obama bi de meme akokira na busuafo ko ba no de phone ni me bon top pet akwabwa na me fa ne phone wo me bema bi de meme akokira na busuafo akwabwa we na ono obusuafo mutimi chontro ti ni paso me no woti wor bema be na de meme akokira na busuafo wo no kulom owo ba wale mienu One ball me ni be ma ko kwabra say ya na first one we ye yo first one me no ti say ya ntro say ya na choto mi so wo ja me ne me kura na 3 years e na wo sa ba bia be pa cho say me nya bibia ma nka ni ya santra so say cha ntro to me so oba me no ti be ma wo nya adwam na me jilo 2 mile ma jilo 2 mile ye container esi mu fie ni mu ajibi ko manso edwa wo da ho me me ka che wadwuma sem ka se ko peka atwa wo ka jam sa wo to wo ka wo peka bia antwi oba be sem sa na pa na manu aduane asi wo me iska mankola na wo da ho na wo da mpem empam tina me buafu sa na be ma mu wo so na wo da mpem na wo ko pe mate bi kula ani wo tumi ka yem se dwudi me akọ pe bi na nya abotile me yo wani ma 2 years na wo nya wadu se na me yi akọma e na akọgbo wo jo ka se me ma ko bo adwaman wo na wo baby kwam ko bo adwuma wo betima che baby kwam ko bo adwaman e na wo jo se me ma ko be ma me to ma wudi e tali e se wo nyina me na me to ma o me ko ba me ya tala special boxer so kwam na me to ma singlet se wo se baby awo ma mi ho ya we se me ba wo no mama atale ba ku bia no obenya kura wo no mama se wo na du sika to ni nyina me na ba etem na me sika to shaw ni me to no me fa no ma na me yibidi abe shaw me na me dress o e to aduane ma odi to bi ma wo ma busa ada da wo yi sika de ku che o ma school fees krada e na wo se me boy jama o ba bi o kodwa bi abo adwaman o ba bi o kodwa wo ma me so kwakwa so
woman me okokwa so bi woman me kokwa so bi enti de wo ye no e twa to so a wo twa to me so no hwe yie e twa to so na me chia so ka ho to e twa to so na twa to me so no wo fa ho ni da wo esu amesu agu so wo fa ho ni da kwabena hwe se oba 13 years je o ti mi ja no ko so wo fa ho dia ni nya oba no dia na nya oba 13 years no now the idea me woman no minimo when the car ye be 3 years me na me bla me ho saa e na sa ye wo ka em say wo ko ma me mo de wo ko abrochire wo ko edi wo bla boy ye buachi ene ayi mu de ka ye e ma me misaje wutu mu sa na otina ye e sa na otina se anya hwe me no otina ene na obi ono ka sa asem no de ache me ma ko ba adwama wo bi ono ka se me ma ko ba adwama na de o fa hu nida sana on pra no apa that day no apa bag ni be ma no when am wa me enko di be ma na tini na nkoda ma yo ade a menya na aka to so fa hu ni dawo wo na hu asem so beba wo hu asem beba so fa hu ni da yo so be bele papa so se me nko papa o be di mi ofie ti besu mi na ha da ma me ne me ma no fi so baba akura to ma me ncha akura no akura o ma me ko te ne nye ne akura no no hwe no hu sa o ko school asema mia me ko fa be ma no me nyesika dia ko ti me ba na me tene ma me da mia me hwe me ba 13 years me na nim se me ma me wuja na me so me ya me ti me hande mo mia me hwe me ba no ya da me ti me ba ma enti so be fa bi a be fa me ne be fa me fa me si wa e be sum mi na ha da ma me ne me ma ni problem anukura de menka e ka sa asem nukura ma men okay e ka sa asem nukura ma men Mr. Kwabua na wo kasa wo yiri ni enkura ni nyina ntu frifie ho no no ehe no mo nkwatena me manager mo abi o mbet na oba ni de mi nya no na wakọ akọji na ware wo fie wo hia na kwan we so ne efa be ma o sai mesi wo kọ fie ena kọji na aware so de egu nkuro ya tena fie sai ni abusiafo na ka asem ya sai da so mumla na da na mu be sai ya sai so mumla o ma be tin ne o mo bai ebusuane bai me ma no fa me fa ka drop him o mo bai ya bai ye na sam ne ye tobe na wo fa gu nko ye ma ya de o mo ye ebusuane no ni wo fa no kwa abrochire e no be ja na yele wo be ja 20 million ni wo di be ja no ko bo adwama ko wu ho wo be ja na yele 20 million ade o mo ye e ya ade o mo ye ba ku su ja na yele eno su sa o mo di adwama sa no ma han dama no mo di ne ba tena fie e ya ade ebusuane ye makuma su ko do abrochire no tu be ja ni kunu o ko le ya no wa do ko do tu be ja no e ya ade ebusuane ye mimi ni ma mi ni papa eti mi na mi nya ma ne kwa ya o ma kwa da kwa boa e ya ade ebusuane me ka asa me ka me nya ma du sa me ka so me ka ya ade ebusuane so we are so wo fa be ja yele kiska no ko ma anye ebusuane anye ska ma ska ne e da ho o ma mi na dia ni mu ni awo ye le dia ma ko mu ko ja o ma anye ska no ama e da ho sisi e tu wo fa na du so ndo obegu awale obi obegu na wale me dia anya adwuma da me anya adwo se ya ko so boku anya hwe adwo ma anya hwe na ataso anya hwe me de menya bibi enkura me esa menya bibi asa na makọ nyesa me siamu me ne busua me ne ma me ni papa se court la ya kra mo fa bi ma me ne enkozi asem no court sa se menya ma ne ka dawo ko bo fa huni wo ena me ba so menya ne ma o da wo kwata ma me che ko se aduane ko na ma me ma obi akogwa we de o ya papa mu nyina pai wo se aduane ko na ma me ma obi wo su pie ba wo baba ne ya lock door wo baba ne ya lock door o ti bi da bo ntia homache ne ya bi opuru no awuram wo so ma be kwa aduane no onya bi ma ni me ma betra ho na ma no benya aduane adi enya adwuma me ma no kwa do mo so mo ntimi tra o mu na na ho da fiso ma be di holiday mu nim de etie ma me so ni na tem nim de etie enti me ma no pa do mo metra ho da me ma hwe me o ba me na me hwe nkula ara tetu o ma hu bibi o wiase nya wo ti me ma no pa de be tene ma ene weekend so me ba ho na se me ti me ma ma de na bi Mr. Kwabua ya madam wo so obai wa ya akesesem wo hia no wa hu so ya akesesem oh me yire kwa mi sia ne nsa no onim nom afokubo ani ku adwondwo se nsa obenum kra mba ma mitimi wi topi nyina wodi ana o top abusa wo so odi wi tofi nyina wodi eni so wo hye yidi woni bag eni so wo hye woni bag ani o to woni bisa no se mi yidi woni bag ma mi wo hu wi tofi o me bag mu na mi wi tofi mi minim de aye mi wi tofi minim de aye na be hu wi tofi o me bag mu mi yidi o bag mi wo hu wi tofi o me bag mu
na awo de me se mo abusua ne de no kura de we se me maame o hema se me maame empam me frifie na maame ka se na hema wo ba ji akwali frifie abusua ho na na wo ka se empam mi nye akwali no me frifie en na me maame ka no hema se me maame mu ade me maame adi ata se mo oba tape de be hese ne ba ye nyi ne ba ma no ma nwu abonte me maame ko ka sa se mo wo hema se maame mu ade we ye edi ata se bu de ntwato so de ntwato so de mo ya de kwa yifie kwa o mo ka sa abusua no mo ka no kula abua kwa yifie ayifie fo ahene fo ka so mo ka no kula sa abusua no esema me ma no na wo fa betena ho ka me ho nsem me ma na wo fa betena ho ka me ho nsem o mo kwa mo sa mo ka no kula mo twa to ni paso ma yentie no. Hello Mr. Akwabua. Hello, madam. Dear na me kan ye nyina ya kanfo se wokọ baabi kwaje oba aware abusuam na se wo mpe no so oba na bo adwaman Bible kura ka se wokoto se oba bo adwaman na wo pɛ na fa wade wo mpe no so no wagyae no nti enka amamre kwan so na do oba ya koni fie se oba ya bo adwaman me mpe no amamre ni egu aware no ba wo de osmatu afrifie etu so no ma mompake ne ma afrifie sa ne ye aware ogum hu fie so be galebe ofa be me ti oni ni maye nwa de ofa me ti so be gale ami jina plant mi mejalo baby kura na hu se me bo adwaman no wo ba chem baby kura na hu se me bo adwaman no wo ba chem baby kura yes asemo enchada wo dia he ti mi so na ya to kom fon fre ablaba ba obo Lawson FM 96. ablaba ko to krom obo o pa en fa TV enchada wo no mo fre eti mi pa cho wan kasa no ko hu se one be ma bi wo ho ana se obi na ka kire o na madam me hu no kwa de wa de photo ta kro na ya ni be ma na o so prescribe no oni be ma na kasa unya no kwafo wo unya no kwafo oba ma mintie no Mr. Kwabwan Pacho recording na da wo phone so Pacho say recording na wo Canada so wo phone so me phone no asay wo no akasa o ma me ya we o ma me ba ma me bon recording ni tire no ma me buy mama na ti ase no Mati Mr. Kwabwan ware de sebe nyame na mekire kwan a ware fa so guo sa wo so yira fa wachi na wo beje na ye fra e wo sa busua fa no no muhia na mo bo nkro ne eti obi a de na kwan ye fa so guo a ware e wasante amamre mu no ye mfa sa kwan na so why na fe se ujai wo ba no so na so wonko enkra ne ka ne ho de a na wa pedan ama no because wo kwai sabe ontimi kwada abonten me bontimu gunu kwasia okay nko ha dan ko mani nko tema be ma ko nko fa no anada bi o usum abrewa ba bi obeto de fa ho ben na wo de eno ma akukura mi yima obi me ba ma mimisa na sem me mani de mo ba bi umbe da bi o se wo no oba ijai na o ha dan mo ne nkura na se be ma bi ba ho no ma se wo ni na ijai nti wo ho kwan se ofa be ma da pa de me ha da ma ko de ma fa so mate ka 120 million fa di ga wati kan ta brobos nya mate nti se ya ne wo ni abusua ni nyina be hia ya be pe date ne ya ba be hia na ya bonkuro ya hwe ba bi a susan wode bode ho no ebe kwa akoguo why ya matia okay na se wo sina na pampam apa se afu ana isi marana ma o yire so wa pampam apa wa hwa manafu kama na ode no ma na me ho ba akukura fa nka ho wo me total ya ma o she fa ba akukura nka ho na wo fa boxer da singlet bi sha nya kupo ata do twia o ka be ma o discount to ata obi ti mi ba o se to ata lo ti mi ile be to ama me wo be twia so ka ba ma kwa mudi wa ho kire wa kwa ma me wa wasi minibi na me ma iska na mudi ama wo na me iska na mudi ama me tibusa na mudi ama wo be twia so ka na pampam pa so kwa be na fa so manifu ante kwa be na fa so manifu me ni ja tire ma me no ase ma reho no num sa ama be o yes style de me kunu ye no a me ni sa betan ya and o say yes de na wo ye ai bo ama na pampam ni fu ye o ba de be matia onu sa ta ma no otu no onye obi nu aduane mani ni me ba me nu aduane mo ni ska me na me sponsor nu aduane mani oni ska ko ni ti kwa me na me ni ska se ju ko yuti se no pese boss no de tira apa de yi
wono me na ma me na wo se na pampam eno he ma ni na ekoba enti aduane be na anu ama na pampam fu me fufu na aduane e fufu me no fufu ma no e ma ni di number no ope enam be adwene ne mobowa na ade ma wuku na pampam afu mo kansam o enti oba se de maka na ye wokwan pa ye fa so gya yaware enti se so no wugyae de a ye be yen hyehyeye na eda a wabusuafo benya kwan no na ye no so na busua na kasa na ye yaka ho bi na yakwa akohia na yetie nkurobo no na fe ba bi ese to no ya ma na kwa akoto ho wai nti se o kasa o gya wo de a ese o han dan ma o se na midi kan e kan no story no ama mera ho di nti a meka sa ne se onye oba tena for years na sisi an why wa adwense wegya no na ene wakobedwomu na all kan sem se ono ena waye se amaw ono ena waye se amaw ebusia eyawe hosem me yoba nanso ade a ye nua bai eye no eja no matter what waye ede ama bema ken hu ne se ono so ayede aye bi di amaw bema no aye ade enye de nanso se wedu bedwam na opese ugu bema nenimase enya de papa no matter what bema no aye de akyrew menye wadwe se ugu nenimase se wato we yaman to the extent say we bie wano aka se boxer call shekran wo ena automa fiti ase no na at least no aka asem ama ye den atoma koma so nanso nsem a oka ye no se na atari ohye ena die ona wahwe no ena die no ena mama aho ewo ye mama ana say sister story we mu ebusia se waye papa di ama obi a ji waketua efinya akopɔ nkyɛn na menye wadwen se obedu bedwom awie na wogu nipa nenimase enya de papa se issue we na wo de ba fa sa issue ne ye de ebra but the extent se obegu be ma nenimase se wo na wahwe no hwe de ye te ase ja bibia manyame be ma ne de wanya de in the first place no ukoji oba edifie busuansem eni ntini se wo mpese ono ne betena bioma sanso efa no kɔ because bibia ni sisi ebusuanim se omode hye no ewo nkyɛn nti mema no yen hye ase mu enso se oba echiti wo sumpu a no matter what se wugya na obi anka nche se menya no nanso wugya na bibia okofa ne fie no sanso efa no ekɔ hɔ no story we di ese sanso tena so because asema bema no eka no yenti ase nanso man yesre se moye papa emma bema mudu bedwem a muhu de wi ambede mu beka mano e de atu maketua e wo nyankopon sim sanso na mema no so moye papa emma oba mudu bedwem a mu make sure some bede mu beka mano e de etu musia ha ena mede mu ebesina meka usa ha egusia emergency Ghana TV sketch mami esi enese eni midin yebesanso edin hyemu e wa ha bi mebusia makram